pozdrav od turističke zajednice. Ovo je 25. po redu jubilarna ribarska noć. Drago mi je što ste se okupili u tako velikom broju i nadam se da će biti još i više. Pozdrav svima vama i sad bi htjela najaviti, počinjemo sa programom Mažuretkinje otoka Pašmana. Hvala lipa, ugodna večer. Ovdje ispred bine zaplesati kolo iz Srijema, Slavonije i Baranje.
Pa bi vas molio da ovdje napravite malo mista, jer će sada naši prijatelji iz Darde napraviti 3 spleta narodnih pjesama Srijem, Slavonija i Baranja. Let's
pauzu. Ćemo se vidjeti, nemojte ne ići doma jer bo ima još puno lijepih pisama. Fešta traje i zato nešto popijte, pojedite pa se opet vidite.
su način